ayune. Selemah petang, ya rame, Leo aja. Kewala pekenaan kena rasa suang sepi sesai-sai. Ngelah rabi ko kene. Sing tahan ngoyong-ngoyong cuma. Parekan masih patuh. Ipetrok, iperak, iblauk. Biasanya na iyo nengeleganin kena hidawek. Nejani dijo kada nuleng tuni laku ratu gati peng. Sekadang kuangan dogen kada raso. Cuk. Perak. Perak. Keken. Adik ini cuma tepuk jegek makalah. Ngoyong yan. Ini makalah yan petilasa yan. Pingsak nak iki adik ini. Kosong. Kentan rapi ini si ragu ini kentan nih gede kedapal ada ragu gitu. Kengken. Maru suge ragu ini gitu nyakin dia nyakin puan buk sih. Nen malu. Besek tunian. Bener ningahang ngajak panak. Panak nyento. Niki adi ini. Oh, adi sing panak. Dan ide-ide yang nutuk gitu. Jani milu. Milu ampun bang milu. Nap ngecel ngaki ngeling niki ini. Cenek adi cenek. Nye. Lijo jajak nangcel gitu. Oh. Lian napukan anu merecak yang napukan alolo jak apa bangun sengoyong-oyong pun. Yang nepukan bener jani kengken. Oyong yan pokoknya. Oyong. Berarti aden peraknya bisa ngedenang, bisa nyendekang sing gitu. Bisa sedang-sedang lah kan. Sedang kudiang. Sedang tepas. Nyen ada anak dia. Wayan nyen. Keningan api ya. Kengken. Bongol. Oh. Tawang angut-angut nanda gitu. Oh iya yen sing bang. Ya dan bang. Kita. Dan muncul loh. Yen bang. Oh angut-angut. Nye. Abo kita. Nato sing adi nih. Ampunang sangat ngusut nabi atuh. Enten makale. Jijik tidak. Oh, yen usut bener jijik. Men yen bang kengken. Wenten waktu tuh. Hei. Perak. Dia meniki. Mumpung sing ada nyen. Busan kan orang ibeli. Beli mekale. Kemudian mekale istri ngelarabi ke keto ratu gati gak besambate. Iyan pesu kongkong kulub. Yan pesu kongkong pulau. Apa buen ajak mesare ajak sirap peragat ngentut yo. Sejak dan ngentut. Sekan sing ten. Sekan sing ten ngentut. Sekan dan ngentut. Sangkal dan ngentut tidak. Kemudian ada sing bisa keto. Sangkal bengku aja. Oh perak. Ya. Yan perak le jani dadi pengganti mekele sing keto. Mampu mirip perak. Yang gratis mampu. Hei, ngale gratis-gratisan dogen ci. Yang putran bener ke kengkena. Ada sebilang petang. Menep. Sing ada nyen. Nafis ada nyen. Panake dorin. Ne mare dua. Blau. Mai jauh, doktornya satu. Sajan tuh nanang. Oh, bapak tuh. Duang saja perak ngale gae. Bapak nih pangman ngale gae, panak nih pangman masih ngale gae. Iyan perlu ngelapana di pergino. Engken. Cekuling hijau ya gotong royong lapana pergino. Jauh. Yen ngelam ide beramo cara benyo kene. Tadi
Dadi memek kualon, kengken mirip. Tapi menan kualon. Jangan dong. Udah nyake. Oh, Reno. Kengken. Jika dan mampu senang kita. Dia tadi memek kualon, tadi panak tumin udah nyake. Adi senja kengken ini gedenan si tengah nih kene ratu betara. Eme ratu. Diangkan buron reng mekale bangsat itu ya. Aduh mulai singsang ngelatata keramo. Yakti mungkin pada kan sarang digo. Benar. Digo ampun tiang dados. Milo na gitu mas. Siru uning drama ini apa ngerada kan tiang tenuning. Pemerataan. Dok ya tuang. Dani awak generasi kengken. Aduh kini nang lincir. Mekale istri. Bekele. Dani akan ujang cangkir ini. Sebat. Kan nangkir kan. Bekele lingsir. Mekale gede. Sebat kenal. Napi sana mawin. Kena liang di kesugian. Sing kuangan. Dah sekuliangan. Yang akui niki. Kuliah. Di dalam kunceng. Benar. Kewan lo bu. Nggih. Lah nih jani mau kelelana. Padahal. Jak pragat pulas. Pragat ngetekang bati dogenan. Makin. Ngetekang anak pipis. Makin mekale istri Saya berapa? ngendahang putrane. Saya ngendahang pianak nih. Mana makin? Jadi kene. Nggih. Saya ilah tugas jadi. Nggih. Papan kali jani konden ya metangi makalelana. Nggih. Denjab dundonen aman sing kayun metangi siam aja ya. Oke, dan nggih, ya ampun mekale istri tak dia Oke. kesanggup. Ini sarang. Barangin makalelana. Mai, mereka ya. Baca mana lepas, tidak mekale istri. Aduh, mai
Apa gawe citotonan? Tawang cai. Ensing rainan denang gawe banten. Mila mau banten sing karuan apa? Lunas ijang nyamone subuh-subuh mulih. Bang Kengken. Pak Yudano budal mulih. Dada mulih. Tidak kau dipisah kau nih. Kau cai melan bilu mulih kamu gitu. Hei lengah. Onyang to nih nunas ijang pang selamat. Pang man lingih tongos manut ken karma usanane gitu. Oke, coba maksud dia. Oh iya aduh. Aduh dari Sabang sampai Merauke ini. Hai, jauh sawat tadi ya. Nih budal-budal nih ke. Mang no boleh. Genah manut ring sesuai dengan perbuatannya. Gitu bahasa Indonesia. Betul. Angkali lagu ini dipisah ke. Ben ilih nih. Coba mulai ini kan dipisah ke. Ini nyilah kan gumine gede. Ada nama makhluk kosmos, jeh nih karmen dia, caksur dia, bagian dia, pasien dia, apa? Bayu tejo kasih berdiri. Coba nilai apa kan yang ngomongnya ini dawa kau. Tangsen beda tangsen ngawat, cara nilai bajunya, belum beda aja uliang, beda bisa baju nilai, anak bahasan baju nih gitu. Itu maksud dia gitu. Anu nasi hijau. Ya nunas hijau pang boleh hijau. Boleh hijau tuh Kengken. Bawa segar. Oke. Ya nunas hijau sengman segar gede. Hijau kan gede. Ya. Gitu. Nek gede itu nek jaruh. Di Kengken itu betul sakit. Kawan. Di lupian nih. Uga sama romosa. Nganten itu panglima berbanding gelambok. Di keuangan masih sakit. Jangan Anda berlebihan. Kurang juga sakit. Lebih ya, juga sakit. Pang seimbang. Dunia ini bukan dunia pas. Dunia keseimbangan. Yang ada tetap ada, yang tidak ada kapan pun tidak pernah ada. Kalau ingin maju, janganlah mengada-ada. Harus membuat. Artinya memperolok-olok diri sendiri. Ibu Allah. Yang paling tengah di Bali bisa mau. Bisa mau tuh? Coba. Kutukan yang dikutuk. Tadinya kalau saya bisa ngalang irago 500 iban karena bisa mau perbuatan kita. Gitu. Terus gini naik perbuatan aja pelaksanaan tontonan irago hidup di bumi bangsen kena raja pala. Raja pala. Apa tuh? Ayo. Saya ada pala, saya ada tuh. Karena pala. Boleh mencang nyamat tuh. Baik deh. Kira. Tugas manusia yang bisa ngakikin. Tadi gitu. Manusia yang hidang alik angin, pasti uli kau. Alik angin pasti uli kau. Alik angin uli kau. Uli ngalik. Ini hidang neng alik angin uli angin itu sanjang widi. Dini irago dari manusia dah cetak sertifikat. Cetak motor mewah, hak employees. 99% irago nganggo. Karena ada malik. Dunia bisa diatur gitu. 1% di atas sakti yang di luar. Tapi kepulauan itu sangat Putra Jaya. Itu gelo tuh yang di luar. Sekali lagu sing dari melagena. Pangirago tetap ini kehidupan ini pemajalan. Patut irago ngaturan. Tahu apa isen aturan itu? Ini isennya telu don bunga buah. Manut yang regedo. Regedo tuh. Udah lekat. Bukali. Jangan dekat. Apa jurang ciring dulu? Hah? Sing nyanang perbuten. Ingat tekan kaginan.
ipun puniki tan sangkaningipun. Itianten ngalangipun puniki pun maturan ngawag-awag bilang song daging inemu Banten. Nika tan lumayan ditian digeje patut na maturan tan nirika. Kengken bener ke paritugas ngantuk mekalelingsir. Dolak sanaya. Sing dadingin bener ngawi-ngawi ring kene ring keto mengalang lemah sing drama aneh. Si ore boko bape si ben dalam yo gitu. Bener bawa ngomong gemalang majalan. Mapan ke paritugas ngantuk mekalelingsir. Hitungan kesugihan mekalelingsir. Mapan ngemargang rentenir. Inge nuduk jina. Nih. Ada najilmone ne membandel sing maya-maya utang. Sertifikatnya kata ge. Mare dengan gembalang kan bot seranga sertifikatnya makejang. Inge patut sapunika yen renten sapunika yang dan pulih jina. Yani mekalelingsir atur mapan subama bukti. Subama bukti sertifikatnya subah apa benar. Inge. Enggak yang selang dulu besar. Bisa dibaca. Bisa baca. Sertifikat kecil. Niki tan neng di dan niki sertifikat tanah ini puniki. Sana petuk dewa sana. Puniki tan sampun anyut puniki. Anot kengken. Anyut pun kena belabar. Ada gitu. Sing nuar sana tanahnya kagak kena lah sertifikat semisi tanah. Sinawan tongos tanahnya. Neng dicari samping tukar nani gede punika. Bener sinawa ye. Adik itu jadi atur angka mekalelingsir. Yang sudah atur mekalelingsir. Itu nak ngawi benang tane. Ngawi benang tanah itu nulawan kuara. Atur mekalelingsir. Gini. Sip, mekalelingsir, benar. Haris. Nyabut. Kemudian kini sebonge. Sampun iki mekalelingsir. Ampura rahat pisan didang. Duaneng mekalelingsir mari tugasen didang nyelakin. Dua-dua ini wentan ikering penepi siring. Sampun didang nyelakin. Dadene bonyang pragat ben paman. Wenten rencang dua ring penepi siring narsane nenten naur kemon risampune kekerasan margian tidiang dos keniang tidiang rares berupa sertifikat puniki sertifikat pacang kartu ring jero puniki nih lemone senyak mayang anak pipeki ini sampun saha bukti lelimo sertifikat sampun keniang tidiang kalingsir. Ne buku mantin ne bapo orang anak buku paman mekejang tagih anak pipes yang ini jina sampun makweh keniang tijang anak jina makweh keniang tijang napi malih sira tanuning nyen sinawang gede-gede apa patut ini sugih biuh bala biuh berana inan sugih karang buncing hati yang mulu benar iya patut Cancang sama jangan. Iya.
Pak kengken sudah tadi. Aja sing tae nang ninggang hang munyi menjatene ya. Pang kengken tiang bin. Kengken petuduh memi begitu jalanin tiang. Jadi kengken benar tiang. Sing gak kenah benen. Oh, marah kerasa ben meme. Oh. Nah kengken ke tuang prana. Ngajak. Ampura, napi, pak. Napi. Ampura, ledang. Allah ibu kau. Makara istri kentan lenang kini na ambil na. Maksudnya kengken? Nikom jangka kati makara liser napi na kacatotang. Ulian apa makan dong? Napi mambena. Panjak taluh neng lantas. Wah, manol dasang tan matalo. Ano sing iso? Masuk ika lap lalu. Sajang mula beli nih. Nang benar-benar Boleh tuni sampai nintep tiang raos beli nih. Ngajak Niki. Bekerja. Peragat ngitungan kesugian. Kudang persen. Ngitungan anak pipes dogen. Okan beli ya. Pianak beli nih. Yang tahan hitungan beli. Ben pindah di mati nih tawang beli. Yang sen bener beli ngelah cucu. Saya ngelah cucu. Megantong di den pedong tawang beli. Kesugian, anu, tidak anak pipis, anak menurut guru. Yan, guru, tu wayan sebuah ningah kengken raos memen wayan. Tu ganti cara bapo jadi pengalian wayang kurang nak kengken kena, nak matur benar-benar. Bingung puniki pianake wayan bingung, tapi mawinan. Yang benar nih panak nomor 1 ali yang kuranan. Nih beli pragat beli ngan tanang meter do kana benar ya saya. Rumput tetangga lebih indah, rumput tetangga lebih hijau. Bos kita nyai bilang aja pulas banyak bentuk. Engken. Oh, di Subot tiangnya mau parfum merek M nih. Kita beli berjani, ya nih pidan lah nih, tugasnya neluang, nu bajan canjelolan, kencang lah nih. Yang pidan jegek. Langsing. Pidan? Jadi? Langsung. Jakarmi ya kan apa itu kang uko niki. Guru, niki sampun dia ngerasa makin kengken pituduh memen tiange. Niko sampun margen ning ditiang. Doane ditiang sampun mat berasa ring dewek nyalanang keturunan tiang. Dot tiang jani kang alih soma pangsido tiang lah kurang ngisening kenah bapak kenah imemi. Datene dewa kelanten nih. Bener. Kelanten jadi. Bener pesan. Semua ngelah tunangan wayang. Dan halo. Menawag makalalingsir, aloh. Aloh kengken. Dia ngerarahang anak mantu. Man? Mangna sampun api makala gede tan uning lemasan aloh. Sing kawang Penseng lemasin. Penseng masuaka pengalunya. Tunang dan medue. tunangan Sing sing ngerang, kengken men terabani, sing bisa ngangati ngeraos kita jani apa angon. Kenang ide jani aji uge ke marga. ada. Sira tan uning peka titiang dados balean. Ya. Datene cuma itu ada lengis. Lengis akeh. Nah nika ampun wenten tian ngoren guru yang ngera soma pangton ngelemas sing panton sangat mesuake wenten kocap lengis nimadan lengis colet pengasih-asih kenten. Datene Lengis colek wenten lengis pengasih-asih wenten. datene guru sing kijo-kijo ngalih wet. Nge lengis garan guyang wenten. Udah nih keto-keto aja yang pianak benone. Mantan nuning ngelemas yang nalung. Yolas dosane tuh, nah jelek-jelek. Dan manian yang sadar kuranane kakengken kali san duda san panak bener kudiang. Tan wenten Ulian kentan. rahayu
lo nake mara bener. Dan niki wenten minyak niki peng sumur dan palas-palas lengket Menengi saput loh. lah bang lah. Udang ten. Itiang dalar ngalah. Oh niki Niki minyak sane madun kamu. paling ampuh. Nge. Ini sampo do. Lengis gas. Lengis bensin. Ane paling mujarab dan uning. Apa do? Lengis samal. Ada. Yan punika kan soleh cepat. Mata nih solehan terus ngidam. Yang hitam. Nika ampuh san. Lengis tau dangan goreng samel. Kalau niki beli bagla ajar-ajaran nih. Inggih. Jadi cek panah, kane melah-melah nake beli. Pangsing ke kene kangen kau pianake. Guru, puniki sanado kemangkin. Disampun kena tiang dot tiang lah soma. Tiang ide makin ken guru wiryo. Lebih kan atau berano di perumahan. Nika angin mangkin tumasan di Jawa enten. Nika tumasan di Jawa mangkin. Oyam buyar. Kunapi? Dengan oyam sumbang saya kapan guru bendang ini. Guru melah pianak besek kocai. Jelek kuliah pianak melah kuliah pianak. Nah, nika ampun. Kuda mirip cai kali nak lo. Besek. Dah dua. Tetelu. Molas hidup apa kalian? Itu jemolas sebesek ni konen Minyak praktek. soleh sampun boleh. Puniki sertifikat bakte sami. Pangtan pocol kesugiane. Nggih. Men nak ceria ukut lah dasem. Truno bagus dan melah semua. Orang cening benar-benar. Nyen mirip kenal ke cening dini. Dan sios ane do tang tiang mulo ada di kenah tiang ya iluh Kusumosari panak eduko Suladri mapan bot yang man metemu di pekan sampun sido di tiang ada sadu ajeng sadu arep nglawanipun Man, do dewo man ngeraos. don ngeraos Ya, Beli. Kene songe. Tiang nak beragam lo. Batur kide. Ian ulian ngerana istri ulian nomor ulian ngaturin mole-mole banyak tiang sing setuju apan tiang nak lo ia ngale rabi mula pangulian pada depan pada suka ditu mara tiang nyak setinot beli memang kan nak beli ne mutusa ange ampun beli di tiang tan sarang-sarang Ini sampun. Kemudian dewa kewa. Yen zaman jani sing nu ada nema dan piswi juno. Yen mone kesugihan guru ne dini. Mas, pipil ketagel liu. Nah, ya kalau ede kan mungkin mirip jenang nak loto. Ya kalau seledek dewa kan ede kan pipil mekejang. Urur. puniki Yen mone liyo ne papong lah sertifikat lo. Nekian pilihan kian yo jak bang. ini yang sampun kenten je kemana bantiang jani yang bauruk je ban kesugihan sinah ya segang orang apa jang nyerah beo Benar, jak serang sertifikat ne. Kita puniki pidan kasih pekannya pun tolak. Kok jadi bem dikon lak hati. iya kengkem ti ben pembanding yang jani babang ke kewirian ya Ini loci. ya jak kedi tu jak umah ya toleh malu ya berjelek umah ya jak benin ya yang mulu Makin saja kena ya Paseng kewah. Calon matuan dewone serang sertifikat ne. Orian ya. Apa kamu ke notaris anak agung Ariano. Langsung balik nama. oh Diko dia patut balik nama Jak serang kejang. aduh kamu wayan buyar Yang niki sertifikat. Tanahnya di jo niki. Tapi dangin sandor tapi di jo. ni wasin dot lebok ada ni toleh jak demu sang saya cikin Nebo sertifikat bang apa menek Tuh, mas ne amun-amun sendi ya. Kan ne amun long citak ne tutor lo. Tuh apa mekejang. Nah, tindak kene kopi tresnani bako. Nemis bak nak merestui dogan pejalan cenenge. Ya wala kene pebesan meme bede kapinang ceni. Madiolas desan sangat makso. Apan kalangon ceneng mekelo. Yan man ya abo disenge ya meme lah. itu Sana dewa ngeraos keto. Jani sediang jani.
Tapi Undangan banyak sama kejang, nyamuk Melayu sama kejang. Ternyata panggil cening. Begitu. Kenten. Ingin. Baiklah. Oke, kejang ngatur masih mempumuan. Nah, awas lempuku. Dumadak ya megale ngomulihang itu. Nak can wentan nak rau nangkil niki aku udah mau duwe motor wentan. Aku udah mau duwe sertifikat. Aku udah wentan nalit. Oh, mana makan. Pengen ngalam tuh ada sih kita benar. Karena Wenan pernah hebat, pesan main ngalan, bener lah cucu. Nah, benar. Jadi lan kepuri. Lan jadi jembak ben mas apa nih ada jalan ke apa? Aku kejang. Lah. Main. Kalian makan. Benar. Ben. Aduh, asane nu ada penontonnya. Lah, penonton. Oh no. Oh, Tenang kan. Ada nak bawa lingsir-lingsirnya mapan bo nyang jadi ngaturung pemeremang. di jangan orang pemeremang. Itu ditongos sama payas. Lolo, ayah. Aduh, meme, adi cuman kene asane nah. Kengen. Cek cara bintang film sebut bapak. Bisa kan? Aduh, cek lensen asane Ya suasana. iyalah, perawatannya gitu loh. Yen selokang itu di Jakarta, Caranya, persis cara cinta mi atma negara. di Jakarta Benar. ada jawab saja bentar. Yen ini di Bali, Aduh, persis caranya. cara cicing kinta mani. Nah, lejo cicing cinta mani. Eseng. Dong orang gitu, apen liu mau payas, apen abah ke salon, sehingga ada nak nyakal mai. Oh, Kengken mau doja nak truno, nak tuwo sing nggak nyeledet main. Doja nak tuwo buyung sing ada main. apa ngeranang gitu? Kengken mau irago sebelum mau colek pamor. Oban irago. Tadi pengayai dayu datu, seseng irago bejak tebaga pasti bejelemone bisa ngeleak itu beban. Oban rago bisa ngeliat, ayo mau kado tuh. Pasti beraga bedini ngayah uli cenik bahkan dikeles seseng irago bepempan ilmu hitam sih gitu ya. Nawan mau ilmu hitam? Ilmu hitam itu? Ilmu hitam itu adalah black magic, Yan ilmu putih ya? black white. Aduh, Tadi black white, tadi magic white gitu. Magic white. Yen pengelayakan tuh black magic, bang. Black magic. Yen leyak ngencah magic jar. Jadi mumpung itu jangan ambil pusing. Bisnis teh jemaah jadi. Bisnis lihat. Rene jauh. Kengken Mumpung cara. raga subuh orang bisa ngeliat. Oh. Do sebat tengah ibu jak deman nang artinya jak bisnisnya jemaah jadi. Bukalah usaha lapangan pengliakan. Kengken caranya tuh. Ih, belum saja nenek. Man kengken ang. Jani mapan liu nak bajang-bajang bisa ngeliat. Kan ini meli pengliang si rago Si bos si rago dayu datu nih. Benar. Ngai jani bengkel ya. Ngai bengkel ya. Bendan ya, gelem. Nya nawang ya ngelekas tadi apa misalnya kelas onordel ya kan si rago benina. Dia onordel. Oh. Bau jani berkembang jani bengkel ya Gaya rumah sakit ya. Pak Dijo kau gak anak. Di Jogja ada yang mengelah modal idangin kali selah. Nya nawang ada terus lia tuh ngereh di bat-bat kan DB ya. Bisa kena virus. Rago nampung. Kira-kira ada lihat DB nah. Mancan ya. Seni budaya Bali. Menggembia. Yes. Nah, care rare. Dija adalah sebat dua nih pengelaya angat tulis. Pelanggan sudah
sampai ke dunia maya. Nah, di jangan leben. Online oke. Oke. Do jadi Bali. Uli Amerika ngidang naal kursus ngeliat ke Amerika. Amerika pemeriki. Linyor, dia. Linyor. Sugro. Ian mone demon biangan. Nge. Nopo ken klinyar kawan klinyor. Nge. Jak setato girang. Apa buen mo lantas misi ngigel? Misi sakti. Misi makanyong. Nah. Dijo ngale sebet deh. Elo. Jak meli dan man sebet. Ajen lingser. Ajen lingser dong. Engke. Nu dilah kene lah. Mau dia ayan mati sing ini. Ngomong-ngomong tuh. Engke. Ampun lingser kene. Kan enten nang loong apa-apa. Gitu. Lo kenapa? Lo kemudian? Lo kena tiang ke griyo, liu na tangkel. Oh, kentan. Ada nunas tambo, nunas pepelajaran, nunas aja, nunas neketo-keto. Neketo-keto itu? Jam masih pengeger. Pengasing-asing. Kan yang mulai tiang marketing itu. Kan klinger kan. Ampun online nang tiang. Banyak pilar. Tapi Nesarajani itu banyak-nya bahwa kita melayani aji pengliakan gitu. Gitu. Linyor, ya, linyor, ya. Aja malu. Ye. Apa itu dari yang ben misi ngelak-ngelak, ben misi kireg-kireg. Ngetina kan akan buat ngajak biang. Don dan purun di yang mendahului kentan. Ulian bakti nih. Ulian tresnan kapening biang. titiang wantah bakti. Mana titiang tuh sapu niki mangdo semakin kentan usaha lia irago niki kentan tuh ngodalep merikian tiang eneng usaha tuh. Nu tuh no. Amun tuh subuh pengitar buano. Nge. Buano subuh mekejang. Nih kau jalanang pangkau. Nge. Nih kangin jalanang pengliakannya nih kangin. Nge. Nih kajo kelat patu nih tengah-tengah masih patu. Ampun tuh tapi tiang gak sedikit sap tuh. Sap itu? Yang kena tiang kan ngelekas pangtan di petang-petangnya. Pernah bypass sudah bagus mandro tiang lekas. Aman tiang. Pang di beten Merkuri ben pang liu nak nepung gitu kena tiang. Adi bisa gitu ya nang ngeliat tuh. Tunggu sini sepi. Terus mengkap. Nih kemudian nih digalang-galangan itu kasih liat linga. Ampun orang banyak pilar. Oh. Begitu kan ngelekas tiang. Begitu kena tiang anak kalau dari gerudo. Man apa? Dari Leben tiangnya mak mandro. Mandro apa kajaman? Dari motor tiang. Amat di motor kan gede yodo. Motor NMAX ben. Buih. Begitu jak cuas benang kangin ka di kusambo setop ken polisi ya. Wih, bodoh. Begitu. Tilang aja polisi ken. Tilang dia. Aduh nanilang polisi tilang motore. Begitu ngarecel lem di ban sing samsat. Tobo ngawang-ngawang mandro. Bele bener sen konsentrasi gitu. Muter aksara tuh sen konsentrasi otak. Yen subuh biang nurunkan ilmu. Nggih. Melang pedang dengengang kopenge kedatang matone. Gitu. Limo anggo nulis. Dia masuk kanan, keluar kiri. Gitu. Kadang bisa sayuran ketu. Gitu ampun aja menceng kene aku. Nah mulai kene ya siang ampun ngerti tiang pun ngerti ulian tuh pelih agule kangen tuh. Nah jadi pelih agule kan ngerti apa senang? Tuh yang stres pasti budak-buduhan. Sangka lo benang-benang belajar, necen patut laksananya, necen patut sing, tuh naik kendangan anjan. Siap bunda ratu? Nah, bangken tiang sampun siaga niki. Nah, bunga mik sampun, toyo kungkuman sampun, galah bunda jagi langkap kenten. Nejani biang lakar jurusuano, nge, bersih dengsa. Tiang siaga gayanya ini jadalu. Durus sampai lengeras lakan dosang. Yang sampun kenten durusang. Mak. Lat sampar kalau jemaah. Lat. Petik. Oke, mandi gare di. Ayo bulong.
beli made. Tunggu diang dah disahasa beli main dewek tiang. Ri sedap tiang mare nyampat itu disanggah. Nah ada apa nih beli made? Begini loh. Beli nak kita lakat kaya malu aja. Oh, dada nih beli bakal kaya. Itu mentimpal-timpal beli nih dijo. Dan nak kepedidian beli kaya. Oke Nyana nila, nyana Lipi, dijo pada lipi beli. Dijo pernah tiang beli. Aduh beli, beli moyo tuh dia mau baiki pesan beli. Dijo ada lipi beli. Jejak pesan tiang beli made. Sing ada nak uyu tuh. Beli, nang dah beli babeki. Tawang beli tiang jejak pesan tapi ning lelipi. Agan tiang sing pungkat mara beli. Ada glenos gitu besar. Ada lipi gitu. Ada yang mengisi. Jangan ada nangisi. Min yani jangan isi min beli. Apa? Terus gisi gitu. Gini. Kengken beli. Dan ini jadi dukuh mau teng. Pang kedas-kedas, mau resik-resik. Ini tiang ngabe sampat. Begitu manyus gitu. Oh cangdot manyus. Sing mau cang barang-barang, sing manyus. Kalau pang ada aja gitu. Beli moyo. Ya. Yan kita yo kena beli nenek beli made mudita. Nage masih manyus. Ongkap ko de beli sake waleng. Gaginan tiang makedas-kedas nyampat itu disanggah konen pragat. Wah, Tiang pragat. Ini moyo. Ayo lo yang tahan lagi di Merajan. Kuyong. Ayam karena alenya meluna. Kami lusek barang. Sake wala beli. Belang-belang nggak beli ngaberaga na. Dan yang beli ledak itu di kayahan. Apan liu bajang-bajang di tu kaya. gitu loh. Bener. Nah nasi tiang pang madak pang pay selamat. Sing dadi seledat yang kaya doge ni tahap Selamat kaya mana? belang ajak belen tiang. Belang beli. Nah. Beli. Belang-belang yang beli kaya na. Tiang bakal nutogang nyampat malu ditu disangga. Liahan, mumpung ide Ratu Dayu nu sibuk saja nasane liu tamu ni. Manus dak mi ketukan. Omone panas itu ada apa panas. Di tukade. Tumben jani jak kene kedas kene tukade. Nih Bomadan, manusia itu sudah sadar sekarang dengan lingkungan. Iraga harus perang presida mau bersih-bersih kuala kene. Iraga sing idangnya mak itu. Apa raga tugas selen nih? Selen kan? Nih mau bersih apa dok melakukan? Padi jana kalau kon manus. Ini ngale-ngale batu. Ada yang batu ah? Ini beluang manyus, ini beluang. Mamanya. Ini beluang manyus. Banyak teh sing bahasa apa terus nang buran. Mana kalau mencapan kene sengkos lalu baju. Manyus. Kalau mencap kan bedek kadang dik kita. Sebelum sing mesti ketok. Ini kan jalan. Manyus. Adi lo mah kruyuk. Jangan Kedai apa tuh? Kalkun. bangun dulu terang. Tumen nepung nak bagus ditukar deh. Ini kan. Ini kan di Bang Liwat rugi nasi. Ya
benah je bo malu sing itu. Nalong kan bangale gaya mau nak nok je bayu po. Bah, Ane agat mau nyidang mau jalan. engkel ane. Apa gasnya nak makelo jawab namo. Oh, man operasi yo. Apa orang mati mo. Ya ampun. Nana yang penting lu hidup jan. Ada bagus. Yen seng peleh, asane tuh dari patih kacang koma tuh bidano. Patih kacang koma apa? Kacang koma sudah pengit. Yo sana tuh. Tuh isu padmo tuh. Kadang cang Nenek sing nu si hidup. Hah? Halo wal. Ante mau wong kamu. Man bapak ancang mau beli kamu. Jangan mau iwan nanti. Made mudite. Oh, pada mau dita. Beman betakon. Onen. Bakat oren, nah kadang bakat oren. Nah, yang penting kan seng ben yang repot medakon ben. Kan betawang pada mau dita. Made mudite. Nem mau. Nyoman beleleng. Oh, ngelah dan baru jani. Oh, nek raga kan klinyur. Tuh kadang nak bodito muditi. Sing ya, oh nalo marah mau ditir. Hah? Adi? Nak kengken tuh mau kokwan. Marah tepuk cangkok panagen mau kita ngentot. Yan nanu nasa. Yan ba? Ngidanya nih asan ini. Mau nyereneng dia asan batus. Nang coba paong kengken ya. Sagaknya uyan panjang bener. Coba. Biasanya nak nyereneng tuh, pokoknya jak seret. Coba lu coba. Mari kita balik di lega di samping tiangnya lanjajani mademana wiredenya tiang lakar luas. Luas kijel. Ah, Luas kijel. onen. Bener. No ke bali ingat ke uno ke dugas barang-barang numpang dokar kasakisi saga sogo dokale dayasan tiang bengilan balik lucutra ulian numpang dokar tresnane dadi dummo tiang merasa bahagia taken padewekan dadi kenangan kayang bendidan tu bapak sosir dadi saksi tresnane opnen di ngahapa sing cang magending Pas luung geninge rasa kedaut kenai jak sing makita masaut. Man. Yan geninge di luung, ni gening yang marah tuh. Ada di luungan ben se sing tawangan eh. Beneng apa tuh? Semut numpang taksi lagi Hah? tuh. Semut apa numpang taksi? Itu gini gitu. Semut api. Hijau ambil mulai. Ay, Belajar kebatinan Boleh aku likan Yen sing stres Pasti buduh-buduhan Bodoh kan? Aneh budohnya. Yo buduh Iya. beceng tuh alon-alon kentan tuh nyanan kenyat wat bohong tuh pegat kolong tuh Cekek sekadi bulan Di jabuin bali mengalir ulang. Cekek sekadi bulan Di jabuin bali mengalir Kulit kuning gading Alis madong intara Kaenang kena beli
pening adik. Udah beli kamang, udah besanget ngajom tiang. Udah beli kamang, udah besanget ngajom tiang. Jalelan melake tua beli menu enak. Jalelan melake tua beli menu enak. Sampai pedak dinyarang ni namanya siaga malungora pamang orangan tu masih sigo jantung kesigone kerung ajit kenyir keprat keprit Barang landung nih. Barang landung. Nah, timpalan jerelo. Aroma bata jabali bagus, aroma bata baline bagus. Jerawayan, kablerang. Adi mesti mengkablerang. Enggak ada dong. Oh, enggak ada dong. Nenak kengken tumen mai, dadi kene basange beleng. Ane madan, galon ane nungeng. Galone misi caratan, neken caratane ento ceni. Adi ceni anak subah prirat, tadi pirat anu dua kulit nih. Mula kelangkang bedur tembok memulot mabalik TV sanyong udah pengkang jalan mo kebak duit bisa biar caranya jadi gitu ya mancur air itu muncrat Kanyong manis balenyen galak. Jangan lah gending itu mana. Mau badeng. weh Kanyemanis adiyen ngalah. lihat banget sih Aku mistipis sirane no enak. Beli adi ngalah. Adi yang beli kuasa lan gelakang bareng duman dibagi. Dumada ulian tiang mau gendeng kene aku panjang yusonge. Nan malu jero ada nonton. Hah? Ada nak boba. Oh, bangun tiang. Jero nyen kurang cah. Oh, enggak tahu. Bang bu mau balik sengenggan nak pecah rian nganten ya. Mayan. macam kau sing medala dia
teman. Le. Ah. Sang deman. Mira. Ada polos kayak tu. Nulis sama kita. Be. Nulis sama kita. Be. Saya begitu nulis. Beli made. Mare Nang udiang-udiangan beli dini. Kalau maning mau ngajak anak lu, nih beli made. Nawang. Itu Pak kumat. Dia jadi jalan. Nah, Len Bangli na sedang baca Petro banyak. Cara ketekong ya. Hah? cara kene cara batu borean lele bareng igal lah. Nyai jelemon lo, nyai. Hah? Dong, sing metolian uleng tuni. Engkan tu Pebale. Dan malu nyai jelemon lo kita. Nyai jelemon lo kita. Bang dulu menyelesaikan masalah. Menyiwani lah nih. Bang dulu menyelesaikan masalah. Sake walas kan ya kene ngabot tingkah di kokodan nyai. Stop. Mune jebek. Maksud lo? Bang dulu menyelesaikan tuh. Emang gue pikirin. Jogdo pikiro. Maksud lo apa? Pikiran? Ilo minyak nyai. Oh, pakai subonawang. Kengken. Taken yang ketatuan nyai ini. Man? Ne mara nyai ngerayu ibli made. Tawang nyai. Nya. Ibli made budita yang kada nyai. Wake Kusumasari nih ngelah ketagone pengen. Oh. Nene ngelah. Mana? Teka-teka sakit jemat bat ngelak mata. Kadanya nak kurang aneh. Oh, marah metunangan. Marah metunangan. Ya ampun, istighfar. Istighfar. Marah batak metunangan, jengkeng-jengkeng. Nih kada nak mau kurang. Sombong amat lu. Wah, Yan adanya. Adan wakene dia Kusumasari. Kusumasari. Benar? Kene nari. Riri ngomong simpel kan. Nya nalu nyinya danye. Cang, kelinyar. Oh, benah. Cangken. Nyen nyur. Benah mau kelanyi remsa. Oh, gitu. Nih apa kan namanya kacang koma kan namanya. Pasti pememene nih. Apa tuh? Pasti pici-pici kan bahagi memene nih. Nak. Sombong maringi mokona. Pinggir. Cang lawang, cang. Aduh, jalawan dia kayak dong kecong ini ngoyong. Ya cang cermin. Nah, Oyong, kadang maribi ngangonin sulen. Inyon nasenyen. Adi orang di cangon gitu, adi. Ajo yang marah dibing, sundengnya basangkan gitu mana. Anak tuh di mido. Awak begelam-gelam ngisi ngerepat, minggir-minggir bukan lu yang punya. Come on. kok kengken aduh. Kengken dong. Lawan. Kengken. Marahnya ngelatunannya gitu. Benar. Paham sini. Sebelum janur melengkung, nyen kan ada ngaleh. Jadi kan tergantung ya nyayo kan jawab sen. Yang orangnya. Hah? Yang sen? Nya orang sen. Lo klinyar nyai. Kengken. Nyai nawang kengken ketatuan anaknya ngalih kuranan. Man? Ya anaknya ngalih kuranan patut kedasarin ban kena tresno pada tresno. Jangan apa tresno setengah mati nih. Yang kena nyainya tresno sakewala buka pesadon ibli made mudito. Ibli made tuh sing ada kena nih kapene nyai. Kemudian nyai memaksa. Jadi yang perlu ben orang gitu. Zaman pemilenial, zaman pemaju, nyen jama kita tuh ngalih. Nah, jadi jaleh. Bila mana perlu training manusia matu 6 bulan. Hah? Bisa training Pangnya juang. Oh, benang tuh. Dah, Lo ini lo. klinyar nyai. Cang nak demen kan beli mademu dito. Ini masih demen. Kalau konen karuan pilih ya. Demi cinta, ayo. Ayo. Kalau cinta ditolak. Iya, macam-macam lo. Mani. Yang mula saja nyirireh, dadi nak lo. Putri ke bos. Edeng kan bisa sangi. Jani edeng nyiar nih. Ini senawang Amangnya yang kawin liar. Amangnya kawin sesanya ini dengan gini. Nah, Ilong Kusumasari sing jejak bakal oke, dah. Weh, para Dani cang nih nepong. Demi cinta nak lo mau gongang uli anak wani. Nah, isate nang canging ban kau. Nah, Lawan. Yang lawan. Nah, lawan. Nah. Itu kata kek. Nah.
hidup. Bo benar bayu nih, bo benar bayu. Ken. Bo benar bayu nih. Yang salah wa. Ken sana. Maribin Sabtus dua ngaso dan sih ya. Jadi Ken. Jadi juga. Jadi adik Klinya nyanyi kemontok kebisannya ini. Lesina bo. Nangtai. Marek. Deman ada dia marah canginjon. Mau mondok kesaktiannya. Kamu lo jelas kayak nyanyi pang deman dan Ada kalah jenang. Mulai jelas yang senang seneng. Jani bo. Sing dawa anak lo bayu ndok. Ngijak buka kartu gini. Pas aja. Abang malu nih. Nah, Kalau Jani siap yang kan nak Jani pang kawasan nih. Nah, nyen kekadenan nih. Ni kone nawang. Mara Kan dibi, sejatanya kesaktian. mara dibi. Yang mulu saja nyiri reh. Ay. Di mana kan kesaktian yang klinya. Dengang Jani, wake mula sing bakal takut ngarepin uku dani. Ore wos mangkano karangoden satu yang siro kusum masari. Yo ya teki klinyor. Prayo orang suka kon kunang boleh lah. Dengang. Ya. Lewat nyai, nenak kengken, nenak nongken kawi setan nyai ne. Nak kengken. Pun muan jangan. Ada ade ajan sang ada api ade pun klinya nyai. Kengken. Sing madaya jangan kita lempene ngelahinmu ya. Tuh bo kadan bo nak pengleak nengkenan kadan kau. Jani pengtatas nyai nawang nah. Sekone nih kusuma sari mati, nen malu nyai bakal nyangkutin di mademu dito nah. Nah, antosnya canang anjang jana. Mungkin kau bisa sanya ini dengang. Jangan amane berangkat nyai dengang. Lalu. Sing medaya tiang mok lo. Tekanin teke, ilok klinyar main nage. Ngerebut ibli made dito. Ya dian tiang ngemasin mati, tiang mulai bisa dia bakal nilihin. Resna tiang bakal mati malu pedukuannya. Yang kene paundukannya. Jalan, kuning ayang kaping di bapak dukung.